دوستان ویدیو را با دقت تماشا کنید. از بعضی نوجوان مردهایی که میآیند این هم جنگ جدال میکنن، از روی وی برادران و خواهرای ما اینا در ریدو گذشته سودیان، افسنگی خانه ها شد اومده سودیان، بچه یونو تاجیک کارچه شب کردن، هم 3-4 کس 5-6 کس گروهش داشت که بقچاکوی هسته کو این از روی شما چه در مردمی تاجیک عذاب کشته است. ویدیو را گوش کنید و التماس احتیاط کنید، فکری خطونا میکنید، فکری پدر مادر و دیگر مهاجرا را کنید، فکری وطن عزیز کنید. По уголовному делу, личности ряда из которых до настоящего времени также следствием еще не установлены. Кроме того, может предпринять меры к сокрытию. سلام و درود به پایان دوستان عزیز. خداوند نگهبان تو باشه. رمضان هر یک ادمیتون مبارک، پروردگار عمرتون دراز کنه که با پرگی رمضان از خط کنیم. در این رمضان، در این ماه مبارک نمیخوام یگان کس حق مقصد خفه کنم، اصلا حق هم ندارم خفه کنم، به خاطر که ما مسلمانیم، خصوصا مردمی سربلند تاجیکستان هستیم که برای لقمانون هر یک کدوم روسیه آمدگیم. نه دوستان مهربان، وقتی که از همجا سوار میشیم در سمالیات، در ورتالیات، در ماشین مییم، در اتوبوس مییم، در پویز مییم، کار روسیه یا که امریکا یا جای میریم، برای لقمانون که هم زندگی ما کمتر پیشتر کنیم، خوب کنیم. نه وقتی که میایم دوستان، ما ای چی باید فکر کنیم؟ یکم درجه اسلام باید محافظت کنیم، دین داری ما، بعد پدر مادر ما فکر کنیم، بعد وطن عزیز ما فکر کنیم. ببینید که هر یک از این من شما همون برای لقمانون میریم، ای خوشی ما نمیم، بعضی همون بیزنس داریم میریم، یا که استودنت ها، یا که میریم با کاری دولتی. باید هیچگاه فکر نکنیم، مقصد فراموش نکنیم که ما تاجیک هستیم، ما وطن داریم، ما آبرو داریم، ما پدر مادر داریم. کسی که خیلی نداره پدر مادر خدا رحمت مغفرتشون کنه، شما را یک قسم تا در خونه چی بالا زده. وقتی که میای در کیسهات یگان سوم نداری، ای او سوم طلبه ای بانک قرض میکنی میای، وقتی اومده یا اویلک دو اویلک خاک سازه، بعد همو بعضی برادر خودتون بفهمه که وقتی یا جا میرون آدمو بر روغانی میشن، بعد بازی سر میکنن، یک اویلک دو اویلک سیم چهارم اونجا گابزنی تو دیگه میشه، بعد فرماکو تخشوق میشه، فراموش میکنی وطن، فراموش میکنی پدر مادر، او زنکو کودکایی که در خونه با چشم چور نگه دارن. بعضی استودنتایی که میای شما رو پدر مادر تو قرض فرض کردگی همینجا روی کردن که بخونه یک چیز شوی برای آینده خودتون، برای آینده وطن. میای در اینجا بعد دیگه رستوران با رستوران یک همه در نظر ندارم، بعد کافه با کافه و دیسکات کلوب و میسکا کلوب. نه برادری که از این کارا شدگیان در چلیابینز دو برادر خودمون که بگیم کودک نوبالغ کارچه خطی کشتگیان، خیلی کاری بد است. یعنی که از روی ایو این اکاز قانون برآوردن که چیکار کنن تمام میگرانت ها را راست که بخواد کسیش دکوم نداره دیپارتیت کنه. میدونم کار قین است. من خودم لیچنا در آغل گول جیدگیم، تایپای گول تازه کردم کردم میشناسم، میدونم من فیرمای گول مال در کار هم درستیم. 35,000 میگرفتیم، همه هم 20,000 کسا میکردیم. التماس ای مردمی برادر و خواهرایی که میایی به غریبی دکومنت کنی. من دستیزه ها رفتم دیدم حالی مادر خواهر و برادر را همش بسیارش 99 از 10% به دکومنت هست، به رجیستراس گشتیان. همون نچلنیک سیزو میگه آخرین هم اصلا اون فامیلونو گرفت که ببین که این همیان من میفهمم، میگه جال که رمضان ای یا باید در آزادی باشن، روزه و نماز بگیرن، اما دکومنت ندارن. شما بدونید که قانون جمهوری تاجیکستان، قانون فدراسیون روسیه، قانون اسلام در قیامت قانون است، یعنی که کانستیتوسیون است، باید نروشتش نکنید. نماز پروردگار که فرمود که نماز مقصد زکانه اسلام پایدار بدارید. در تاجیکستان باشید کانستیتوسیون جمهوری تاجیکستان باید ویران نکنید، چیزی که در همه است، در همه رفتار کنید. روسیه هم یک دولتی مقصد دیگر است، یک دولتی که برای خودش قانون دارد، قانونش ویران نکنید. التماس دکومنت کنید. بچه‌ای که میوی 4 سو میوی رستوران با رستوران نگردید. من دیده شدم، من که هیچ نیست، میام برادر شما خاک پای شما میشم. دیسکاتک با دیسکاتو بگه 2000 کار میکنه، میره 1600 همونجا راحت میکنه. این از سروایرون میکنه. طلبه تاجیک اومده با چک رو زکشتن
мақсад ин хела кори бад аст, валлоҳи бад аст. фикри падару модарак не. Илтимос документ кини эй халқи мусалмон, эй бародарони азиз, документ кини. Илтимос масъалаи пасредникҳое ки фаршивӣ мекунед, як 10-20% ямо одамои сезоҳо аз фаршивӣ документ биданд. Ай сезо аз ҳисоби фаршивӣ регистратсия буд. баъд модарое ки мақсад бисёр даниёт ва дорум, ман просто наихост дар ҳаёт набаровардам рӯи экран, ҳаётам як одам баровардам, яъне вай гунаҳгор буд. ба номи Салиҳин ТВ канал дуҳуи карод маҳкамаш кан Тоҷикистонда 3 миллион бор оли ноқабида манам бахшиш фаристам асамай. Дар ҳолати гунаҳгор буд намефорам ягон каса барорам. Модарое ки сиделка хоҳароро фаҳм мекуне, меге ки мо корту метавонем 10,000, 15,000, 20,000 шо мегирӣ, 50,000 шо мегирӣ, аммо кидачон мекунӣ, коршона метӣ, як кори дурӯғакишон метӣ. эҳтиёт шавед модарои азиз. баъзеҳо шадан азодон ҳамаш шинед, баъзеҳо честно кор мекунанд. Пасрениҳо бародарое ҳастед ки, яъне пасренӣ маъни не ки шумо пасте ё ки ягон просто шахсое ки камтар боли мели мефаҳме қонуну закона мегиред бародарат регистрация мекунед, патент мекунед, ёрдам мекунед, раҳмат. Аммо баъзеҳо фанд фиреб мекунанд, я 10 рӯз менам, 20 я моҳ мемонанд, ай баъза мебароранд. конкрет набигӯ то ҳама одам растчоша бигира, ба боям 5,000 ки ай ҳамаи 10,000 шуда кисат мезани, 1000 меша ҳаёти як каса ҷазир накард. хуб, худтон эҳтиёт кунед. Бародаро вазъият безе ба реди сахт рафта истода. илтимос ҳаракат кунед ки документ кунед. ман даи угла ки мондум сурати границара, яъне ки бародар мерава меоя граница. мақсади ин видео манам ия реклам кара набуд, аммо кадми граница наметуни, документ надори, ин бародар ёрдамтон мекуне барои границу бигзаре, биёед документ бикунед. аллоҳ шоҳид ки документ бикунед, пушаймон мешавед. худованд ҳифзтон кунад. қонуни Россияра, қонуни ҷумҳурии Тоҷикистона, қонуни ислома ҳамёра риоя кунед. иншоаллоҳ 100% мерава. фикр мекунед 10,000 расход мешавад, 5,000 патент бисупорам, исту чӣ мемонад? ҳамун 15-20,000 мақсад то як сол, агар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон биёяд ки патент кунад, дар як сол қатъи патени расход обшиш 100,000 расход мешавад. аммо ба бӯи ҳамун 100,000 бубӣ ки чӣ қадар проблема мешавад. агар дар ҳолате намекунӣ 100,000 тираз намеспорӣ ки оста меспорӣ. аввал 15,000 патент менӣ, баъд ҳар моҳ 6,000, 5,000 ҳархела меспорӣ. ба ҳамин хотир илтимос документ кунед дӯстон. ҳамата ба хотири Аллоҳ дӯст медорам. валлоҳ қасам аз ғамхорӣ ман мегӯмтон. мо дар ин корро бисёр ҳаррӯза дида истодем, падарон модарона хеле дил месӯзад. баъд баъзе бачаҳои ёш, баъзе бародароне ки хоҳароро фиреб менед дар шаҳри Россия истифода бурда партофта истодем. аз худо битарсед, просто аз худо битарсед. ҳамун хоҳарите зинош мекунӣ, ҳамун хоҳари фанди фиребиш менӣ, шикамош да мешаҳуиш мекунӣ, ё ки баъзе духтараи ёше ки дар уҷи дар группҳои имоҳо бисёранд, фанди фиреб мекунӣ. аз худо битарсед. ҳамаи хоҳари ману ё хоҳари бародари як кас дига ба хоҳарою модарои шумо чунин кунанд, оё ҳамин ба шумо роҳ аст? аз худо битарсед. боз мегӯм, аз худо битарсед. аз қиёмат битарсед, қиёмат наздик аст. худованд ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.